kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kag anak, para kawilngan para guma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanom. Ginaantos kagulanan, para haamon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibaran na buka, kan tatay sarakyan kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Lima kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kag anak, para kawilngan para uma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanom. Ginaantos kagulanan, para haamon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibaran na buka, kan tatay sarakyan kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Yana nag-iba na kay duhanan maestra, ang amon ikatulo kapitan na sa barko. Ako naman kupa, may trabaho na liwat. Maupay an amon puto, usa na nga abogado. Kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Lima kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kagnak, para kawilhan para uma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanom. Ginaantos kagulanan,